Село Саид-Баба Гафурийского района расположено в 130 километрах от Уфы. Основано оно в 1704 году. Село интересное со своими традициями. Между реками Зелим и Кугуш, Усолка, испокон веков проживали башкиры рода Кисетабын. Само село Саид-Баба было центром Кисетабынской волости Стерлитамакского уезда. Родословную села Саид-Баба изучил и описал известный башкирский просветитель Мухаммед Салим Умедбаев. О нем и о других известных земляках глава Башкортостана Ради Хабиров поговорил с сотрудниками Башкирского историко-культурного центра Саид-Баба во время рабочей поездки в Гафурийский район. Директор историко-культурного центра. Ради Хабиров, Саид-Баба енді көруге шатпыз. Рахмат, уақыт тауып келуіңізге. Көптен ойлаған ем келгенмін, уақыт болмағаны. Біздің ауылға шығып, біздің келініміз директор сыдыққа іші. Ради Хабиров, мына ата-бабайлардан қалған жоланы тәуде етейім әлі. Ата-бабайларыбыз бұрын-бұрындан ұшайып ташларды кесіп қаяннан. Көпестарға хатып, қайылары көзер қалған. Шул бабайлар дейілді. Ұшайтып, ұттаны нетіп, қыш күні санаға, сананың ұттағына қойып, егені арбаның беліне қойып, ұшайтып ташыған. Таудан 17 километр таудан. Медленшный, что ли? Бұл Терменташ. Терменташ, да. Для мельницы. Ради Хабиров, біздің орден медалды ағай апайлар. Шынан соң Бейік Ватан соғысы 75 жылдыққа арналған стендтар біздің сельсовет бойынша 1090 кеше соғысқа кетіп, 600 хәлак болып, 500-гіне исән қайтқан. Саид-Бабанан 442 ағайда соғысқа кетіп, 211 хәлак болған. Биыл обелиск ішледі, алла берха. Осы биылдан һәм хәтер елында бит ауылларда Стелла Саид-Баба елайында қойғандар берха, башқа ауыллар бізге нетіп, ылығып, көтші 6 ауылда ішлерді төгіле берілді. Көп мен кіші тұралым мұнда, Саид-Баба? Мыңда 400-ге яқын, абылай қалғаны яшаған мыңда 200. Сам башы башкирский деревня. Теге шесте башқа. Но бір сельсовет мен тағы ауылдар бар ма? Бар, ауылдар көп мұнда. Почти сельсоветке 3000 кіші. Но бұл центральный енді усадьба. Центральный усадьба, да. 2004 ел асылды бетінде 300 орынға есепленген мәдениет йорты. Өткен ел біз грант ұттып, грантқа түрлі әйбердер алдық, сәхнеге қойырға әйбердер, аппаратура. Сумма гранта 4,5 миллион болды. Ради Хабиров, біздің бейік еңуде яулаған бабайларыбыз, атайларыбыз. Мынау, Гагарманов Ахмат ағайдың ол старшина болғанды во время Великой Отечественной войны. Нелері барып, воспоминания. Минские, после Нюрнбергского процесса, который немецкие палачи бесчинствовали в Белоруссии, 10 генералов, соларды атқан сақта қатынашқан. Ядолары барып, даже шундай халда. Хайруллин Файзулла Гелевич, участник парада Победы в 1945 году, утвердил председательство Совета. И до того скромный, бір тапқырда мен еңу парадында болдым, мағайғаны іштімен. Сейчас есть кто-нибудь остался? Бравителан қалды ма? Шаймановский? Мұнда жоқ. Мұнда жоқ. Біздің Билден Айпевич. Біздің амына бір ветеран. Но мұнда районда қалды енді. Мұна бұл ағай біздің исен. Туханеге дешлік. 98 лет. Автомат террористик болған, танк үстінде яраланған, дон янында 40 сыйыл. Әлі 20 гитарын сығарып, сығырла сығарып ата. Усол қалай яшай? Сегодня вручаем. Мұнда Ради Хабиров біздің тыл геройдары, герой ясайдары. Зülfiyin'e Stalin'de қолынан орден алған 36 yılda. Garifullah Namazı Apay'da 7 yaşımdan Fenzi Feyzoğlu gelip kutlanı. Edin isimden de uzun isimden. 7 yaşlık neyvedi var. Seydar. Ради Хабиров Крайдыраның музейі. Файзуллин Фани Акрам кыды заведующий, мүдірі. Мұнда
Büyük Vatan uğuşuna arnalgan. Mana da Dilneşke Fayzullah Süleyman babaydıkı 41 yılın 22 yılında hoşqa gitip 45 yılın 9 ayına teklen bulup 52 yılda Koreya hoşunda katnaşkan Fayzullah Süleyman degan babayı özünün Dilneşke bula gitti. Mana banda rayon arxivinde 30 yıllarda Partkoz aktif rayondaki Gafuri'deki kutusular. Деревня основана в каком году? В 1904 году. 704. Radi Faridullah, mana bizning shajaramiz gelip avul boyunsa. Mana biz Seyit babayımızın ismini yurtladık. 1667-1738 yıllarda doğan. Mana Muhammed Selim Ümit gelip bizim babaylar ona Taybul'a gitken, özünün Yetkar kitabında şu Seyit babanın şecerehen Yetkar kitabında yazıp kaldırgan edi. Salav Jolayev istapka Seyit bala bolgan degan maglumat bar. Çünkü Arambur Taban Seyit baba özünün tuğan yagana salavat yagana aşınar marşrut istapkar halık deyip Vastaniyaga haldat yavgirler, attar, korallar, peşinuma korallar. Salav Jolayev isimde maydan tip atanar indi. Uydak maydana bıdı. Zeki Velidi 17 yıldan 19 yılga teklem 15 yıldan alıp hatta ki çünkü yani Muhammed Şah zaten bu babay şakit daşı bulgan utak medrese oyunsa Zeki Velidi'ye beden ata babaylar anın автономиясын күрәш yıllarında идейный поддержку оказывали. Ул мендерге килгән. Адакы 19 yılda уже Орта Азияны сыйбыттан сактала Жали Гыният Өлкейкбаевтың атаһын айтып кеткен Гыният бабайга яшьләрне укытыгыз, техникадан тылһыннар, динде, ерде, телде хаклагыз. Шундай ул. А это вот здесь получается архивный. Таниапа. Таулардан. Mana bizim atqın işte, bizim uşunda üye yılға ауылыбыздың ортаңағы. Шунда табылған мамонттың укыт иши мына ушундағы. Мен укытушы болып иштедим, һәм мына шунда укусларына йыйган бите әйберләр ушу музейдә тупланды инде бер өлеше. Бер өлеше мәктәптең үзендә калды. Балалар келәме да, юкмы? Укучылар келәме? Киләләр әйе. Таниапа безнең кубайысы ул, әгәр вакытыгыз булып, кубайдан тыңлаһак. Фәни Фәйзул. Эй, Алла бит. Яра һәргә бу кубайыр, безнең ушу үзебезнең төзәттең гәм тиягы безнең булган бүләге булган дип кабул итәгез. Башкортстан туган илем, Уралым газиз ерем, Уралым бердән берем, көндә күрәм мин һине, шуңа мин һөям һине, Урал иле дан иле, исең китерлек байлык, Уралың агас кабай, кош батшаһы бөркете, Уралың күрке курай, Кот өстәй башкорт аты, көс өстәй башкорт балы. Башкорт балы кыйммәтле, әкымыгы сихәтле, бай күркәм тәбигате, дуҫ яшәй бары милләте. Заман менән бергә атлай Башкортстан дәүләте. Мында біздің Разиф Аритович фонд болдырған, фонд социально-экономического развития и исемен табын деп алдық. Мен дегенде кесе табын руы яшәй бит инде вәкилләре һәм безнең ардаклы шәхесебез Җәлил Кәйекбаев үзен Җәлил табын дип йөрткән. Менә уның хөрмәтенә лә, һәм шунда яшәгән халык хөрмәтенә, бuna шәҗәрәләр бит инде безнең бuna авылның бөтә нәселләре дип әйтерлек инде шәҗәрәләр урнаудан элек эшләнгән, хәзерге вакытта эшләнгән һәм бuna У нас Саид Баба, да? Шунда ук мына Җәлил Кәйекбаев, Дауыт Юлтай, был табыннар бит инде безнең. Мөхәммәд Сәлим Итбаев, Мәҗит Гафури, Гөлнур Якупова. Вот архивы где-то со второй половины 18 века, да, где-то у нас оставались в основном. Вот я всегда у всех ШЖР смотрю,
1730, там 30-й, 40-й, 50-й, 70-й, вот где-то 18 век. Тиги ең озонга. Норвежская сказка никак не можем найти. 95-й ревизия сказка начинается. Она больше, остальные в Москве. Да, почти. В Москве, да? да? В Москве, Ага. да, есть архивы. Да. Чуть-чуть там тоже. Бал енді. Бал, умарта, соло, бал. Һәм был инвентарьный беданы йөрөтә, төрле мероприятияларга салыраларга сатканда. Быйыл халыгалда бир бал үмит итәйин ди. Көннәр алдыга. Томан бишә торган кешеләр бар, бunda бала туга торган, бuna бала тугы станоклары бар. Һәм алар киләчәктә мына бу станоклар белән бар инде, бала тугы ана шул фонд исеменнән, фонд президентских грантов һәм фонд главы республики Башкортстанга аларга заявкалар биреп, ана ошо эшләргә тергезеп, ала бирһә, үтә бер кәсеп бит инде һәм халыкка эш урыннары булыр инде ала бирһә. Бала тугы осталары бар дигән авылда. Шулай киез бар, был инде теге музейный экспонаттар гына инде бу эшләр түгел, экспонат рәвешендә. Но әмма ләкин шундай кешеләр бар, бunda оста кешеләр, киез баса торган, кымыз бешә торган, буны бала туга торган оста бикәләр бар. Шуңа ана шуларны ала бирһә грантка ала киретеп, авылда үстереп, ана шундай юнәлеш буенча булдырылган фонд инде шунда. На гранты, там, ну, сейчас я подскажу. А гранты подали в этом году подали, да? Гранты мы сравнительно недавно открылись. Ала бирһә көзлектә генә бидән башланган инде срок. теге сроки. Там же временные сроки есть. Через полгода мы только можем реализовываться. Ada di Fadil kitabxona. Там. Xayrlı gün. İlyas Şamil kızı. Zeyt baba kitabxonada fond 14 ideologik exemplar başlasa yartaha başlata öğretmen. Балалар келеме, жоқ ма? Балалар йөри. Утыралар ма, да? Әлеге вакытта, конечно. Ну, интернет десек монда. Интернет арасында компьютер ике компьютер алып. Ике генә компьютер ма? Пока ике генә 2011 елдан модельле статусында йөрүле безнең китапханабыз. Төп эш юнәлеше безнең табигать, экологическое воспитание и удовлетворение якташ язучыларыбыз иҗат пропаганда. Улар менән эштәбендә. Ну, балалар менән күпсерек эш алдан алып барыла шулай. Генен Сафиевич, сезнең кем әле? Була удан. Безнең алдыкалар. Ana bidikler bitti. Яшьләребез менә Реля Сабитова менән тоже Саковенер язучылар союз агзалары. Генен Сафиевич кайтып берем. Кайткылай улай. Күрәннәргә, кайткылап. Былтырмы? Эше гөрлек, потому что китап укучыларыбыз бар, пенсионерлар укыйлар. Күп мына кыш көндәрендә ядлы көндә, пока буш вакытлар барса, ей, конечно, нейрәк, авыррак була читателләр, потому что эш күп, бесән вакыт итеп хәзер. Но балалар безнең бар, әлбәттә. Келерим, может, утыралар укып. Табигатьне өйрәнәбез, этнографик, тарихи неләр, моментларны өйрәнәбез, һәр бер урыннардан инде менә Ташбашы, Уку Кая шундый җирләрдә. Интернетта пропагандировать итәбез тирәктә. Китапханалар укыйлар. İlyas Şamil kızı ballar menen. Ballar menen әйбәт эшләй. Oyunlar, şahmat, şaşkılar oynап ултыралар. Гүрәттәр төшерәбез. Ул эшләре. Балалар менән эшләү төп эше дә безнең. Тик иң яраткан эше бер. Рәхмәт. Bizim bunda avuldan neler, ошо мәдәният йортын аскан сакта бу фотография. Так, хәерле көн. Әйе, менің ярдәмче. Бұл Сейд Башкорт тарихи мәдәни үзәгенең эш кабинеты. Без Башкортстан Республика халык дуслыгы йорты филиалы бит инде, мәдәният министрлыгының. Шуннан әле вакытта менә рәхмәт сезгә өйдә эшләйбез бит инде. Безне хаклау максатында үзегезне бик хакламагыз да, безне хаклайбыз, өйдә эшләгез тигез бит инде. Бұл бер. Икенче ошонда ук Сейд Бабалай исеменнән Радифатиев рәхмәт әйтәм. Фанзил Фәйз улына республикалы яктыртканы булсын. Элек бездән караңгыла яшәйник. Әле көннәле көндүзгә хәмәк бит инде. Сделали, да? Провели, да?
А вообще население несек мында көбейеме, несек? Население радифари тулы күбәйә. Күбәйә дип әйтәм, чөнки авылда өй халырга урын яшьтәргә мына Бармы, юкмы? өстәмә урамнар кирәк. Инде менә шул вопросларда хәритәһе бар. А дороги отсыпаете вы, да? дорогу отсыпаем, да. Вы скажите, я вот проехал раз, мне говорите, я вот специально же проехал, чтобы чем-то помочь. Отсыпаем. Да, вот в прошлом году, как 10 миллионов давали конкретно, вот именно, тоже отсыпали. Здесь Надо еще добавить? Да. Да, успеете в этом году? Успеем, конечно. Вот эти урамные, щебенка, это... У нас есть материал свой. Есть, материал, да? конечно, есть материал, есть. Школа здесь нормальная, да? Школа нормальная, но есть там моменты, конечно, по ремонту детского сада. Там. Ага. Ну, вы мне, мы сядем тогда, вы мне скажете, что... А так вообще... Күдегелде булдым. Фәнзил Фәйез улы, бул Фәнзил Фәйез улы безнең районга гылап айтып куйдыгыз бит инде. Мин Гафурига Фәнзил Фәйез улын бүләк кылмак күрәм инде. Без аны уважаем. Шуның өчен бергә эшләргә булһын. Радик Федорович, вот в таких вот домах культуры и сохраняется национальная культура? Абсолютно. Нет, не национальный, тут вообще сам народ сохраняется здесь, в таких домах. Даже так, да? Да, конечно, это как нация сохраняется, потому что здесь и культура, и история, и язык, и детское творчество. Ну и, конечно, вот этот, я помню, это в 2004 году открывали. Еще я сюда приезжал, как раз мы вместе с бывшим главой тогда занимались открытием. Вот видите, они в хорошем состоянии содержат. Самое главное здесь, видите, в каждом кабинете жизнь кипит, в каждом кабинете и с какой любовью относятся к истории своего поселка. Спасибо. Рахмат. Абу, рахмат. Радифари тулы рахмат. Сізге рахмат. Ауырмайын сағынмай отырыңыз мында. Вообще, да? Здравствуйте. Можно несколько вопросов задать? А давайте вы мне дайте письмо, потому что у меня... Письмо я не успела, я вам уже посылала письмо, да? А давайте я посмотрю, что... Да у нас воды нет, ни газа нет, Я ничего понял, нет. понял. Деньги нам нужны. Какой? Деньги. Давайте я вот сегодня у нас будет час главы, я с главой буду обсуждать сегодня. Я сюда, собственно, и приехал посмотреть, чем помочь. Район хороший, и посмотрим, такие ладно? места же описаны. Возможности у нас есть, и посмотрим. Давайте мне на час главы дадите, ладно? Чтобы... Вот и ответы есть, конечно, я вам все оставлю. Давайте я с главой с ним лучше буду разговаривать и так далее. Мы и по газификации, и по воде поговорим сегодня. Ладно? Да, как раз то, Давайте что так. надо уже, Давайте. знаете. Да, потерпите. Но мы очень рады, что... Сегодня я нас еще приняли. раз говорю, я приехал, Хорошо. обязательно помощь вам окажем какую-то. Вот мы с главой это обсудим сегодня. Рахмат. Хорошо, Рахмат. А скажите, пожалуйста, какая деревня у вас? Откуда вы? Кулканово. Из У вас нет Кулканова. газа? У нас ни воды нет, ни газа нету. Мы сами пробурили, но вода очень плохая, из речки ковшом. Вот так по пояс в воде на Ротник мы ходим. А сколько у вас человек живет в деревне? А в деревне, где-то 50 домов где-то, наверное, примерно. Как зовут вас? Меня зовут Флюза Габдрахмановна А фамилия? Каримбаева. Ну все, сегодня будет совещание. Будем Пожалуйста, надеяться на мы результат. надеемся. Спасибо. Спасибо. Яшьләр каламы монда, юкмы? Яшьләр калам. Яшьләр калам. Кайда эшләйләр? Вообще где работает? Северяне, да? Мында тоже мал тотып та яшәйләр, корт тоталар бик күп итеп. Ну а вообще земельные участки бар ма Ерманда? Нарезаете, да? Сабындыкка жетерлик. А, ер бар. Возможность тоже есть, нормально. Самое главное, чтобы молодежь была, да. Ну калайында молодежь получается. Остается, да. Яшәйм дигән кеше яшәй, прекрасно яшәй. Ну а вот динамика населения какая вот все-таки? Снижение или увеличение? Снижение идет все равно, да. Даже Саид Баба, да? Снижение идет, да. Маленькие деревни-то вообще снижаются сильно, наверное, да? Ну вот здесь все равно позже женятся. От этого может зависеть. Строительством тоже тяжело им все равно. Ну, конечно, но людей трудно удержать. Все, кто в город и хочет, и деньги по зарплату побольше хотят, побыстрее. Вера? Рахмат. Радифари тулы рахмат. Sizге. Менің Күрешәләр 13 yıl işleyim. 63 yaşında bir yıllık iş var енді кстати işte devam ettir хәзер. Давайте сошлай. Радик Фаритович, мен ауылдаш болаrak фотоға түсіп Аяқ, қалайын аяқ. әлейттерікке. Машла.
внимание.